U Zvorniku su ispred zgrade bolnice nastavljeni protesti ljekara ove ustanove zbog odluke vlade Srpske o razrešenju dužnosti direktora bolnice Milorada Drljevića i imenovanju direktora Jovana Okuke za VD direktora ove zdravstvene ustanove. Na 15-minutnom skupu je poručeno da ni na jedan od 3 iznijeta zahtjeva, a koji se odnose na opoziv odluke vlade o smjeni Drljevića, hitnom sastanku s ministrom Bogdanićem i prijemom kod predsjednika Srpske Milorada Dodika još nisu dobili odgovore. Upravo pokušavamo da pokažemo ovim našim izlascima. Ovdje su izašli 60 doktora, ljekara, specijalista. Od tih 60 jedno 10 je sigurno ključnih ljekara bez kojih nema rada u ovoj bolnici. Svi smo strašno revoltirani poniženjem ponuđenog rješenja. Mi smo vrlo odlučni, sigurni i uporni da nastavimo i dalje protest, a ukoliko ne bude odgovora u roku od 24 sata razmatramo i o daljim mjerama. Pacijent sigurno neće ispaštati, ali moguće neki manji obim rada. Mi ćemo se boriti svim sredstvima.